naglugan na pichi apang pasahero na ipatangag manijay sango nakadanak driver agwapo inagwapo ay ayo akman itiin balikas na kalanglanga kanong ni Sara isem man di nagpaiduma dalapukwan na akan syunista Bingkit pa di rupa na magusto akman daytoy at driver uray mga radyo pintas ko tinadiyawen ilalag dayan no agi kambyo tama sakit na daytoy one mingko anayak din nga ilet na daytoy nga inak nagluganan tijak mula amalisyan kamay di driver kuakitwan idintadandani kamin makadarong anangi kambyo hinamaten ni palalo uray lato magdir dagiti barbong ko natoy lupok mete na ikambyo nagkapatangag di driver asit lover na nagchansing nadawe inaklat ni respeto akasinger nas kupay ngarot tinatae magusto akman daytoy at driver uray mga rarchuk pintas ko tinadiyawen ilalag diyan luagi kambyo sakit na daytoy tumengko aniyakit din na ilet na daytoy na inak nagluganan tadyak mala amalisyan kamay ti driver luagidwan kamay ti driver luagidwan kamay ti driver luagidwan kamay ti driver luagidwan kamay ti driver Lusyak duti ang asawa Pilyek tutay adot kuwartana Uray bakit ako ribetben At may sutay kung kunada Uray bakit nung masulit at luwa Nututudem ay kumayen kita Ay wen kudkudem kumagat Kudkudem nagatel Ari ka pem magtimbo-timbukel Kitain utong nakadakdakkel Kay kagat na alumabaga Nakagagatel akas laaba Indem o kutong kitaldalo Kay kayat ko nga
nagatel, ari kape magtimbo-timbukel, kitaen, kuton nadakdakel. Ay kagat na alumabaga, nagagatetel, akas na aba, indem o, kuton kital talon. Kumagat, good nagatel, ari kape magtimbo-timbukel,